District Football Association DFA Thoubal na Sinduna team Taruk na Saruk Yaduna Thasigi taramari dagi Thoubal NINGOMBAM da LEIBA Mini Stadium da CHATHARAKHIBA 5th L.MEMCHA DEVI Memorial Super Division Football League Tournament 2026 da ngasi SANNAKHIBA ANISUBA amadi AHUMSUBA match SINGDA YAIRIPOK FC YAIRIPOK AMASUNG SYLO TEKCHAM PAKHRE Super Division League Tournament asigi ANISUBA match da YAIRIPOK FC na Sogdek Wangzingbu goal ANISUNO da maitiba piki YAIRIPOK FC gi mai papigi goal animag jersey number 13 Prasanandana match ki minute manga amadi minute tare chatpa SINGDA chanbangam ki match asida YAIRIPOK FC gi Rosana minute homfu chatpada aduga Sogdek ki Avishek na minute homfumari chatpada yellow card amamam piki hayeng tang Tarataro kinumit jungba matung pung taranitoy makaida 8KKSA Hauka Kiam Sifaya Madi SYLO TEKCHAM Anina Marisuba Match da duga pung ani makaidana Sogdek Wangzing Amasung ASSA Sangayung Fom Anina mga Suba Match tanagani